adibana ku security ke uma hostela phela uphinde buye futhi ebe qualified security yabo so nje njengoba ngithi ngiyincwadi engena address ngishintsha amabala njengonwabo awungazi awungeke uzungazi ngalokho ngisho kungale ma hostela ngifuna singene la kwingoma yakho mfethu engicabanga ukuthi trende izwe lonke ya trend abayithanda abantu ku social media ayizogcina ngokuba OkaMaskadi kuphela kodwa ingagcina isifika nasegcawini ake niyibuke ngalowo ndlela leyo mhlambe igcina isi like njengoba nje isiya ima train ngathi mathi ngabona qhamuka ama video lapha aba omakoti bese sigcawini behambisa imkhono njengoba misengiyabonga soka lami sengiyabonga bangenza umuntu ebantwini babetha ungithandi babethi wena udlala ngami ngiyabingelela Ngibingelela kuphi na kufunye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya sawubona sikumukele beSelect Africa TV babukeli beSelect Africa TV igama ngikwazi ngoThobisani ngwakamthebo bathele njaburi ihora umzukulu kakojela intombi yesokeni bathi umsikazi wabezizwe ngizalo sikiyadela ngoba uyibona yonkani into umntwana bafowethu ngikhona ke la sicela ukukhuleka bafowethu kwinkosi yamabhenqa macingwane izwe bafowethu siyathoba kakhulu ukuthola leli thuba sibonge na kwisilo samabandla ukuthi simgcobo macingwane ukuthi asiphathe siholeke macingwana siyathoba kakhulu baba uthole leli thuba sicabanga ukuthi uzosihola ngokuqondile njengoba uvela usihola ngokuqondile bafowethu ngihamba nensizwa ke bafowethu namhlanje ngithe angisondele eduzane kwayo insizwe esencane bafowethu eshaya ingoma enkulu kakhulu kodwa manje ayaziwa isebenzile but abafuni ukuthi bayibona abantu uyabona ibhlungu ke lonto bafowethu sibonge nakumngoma lapho sithembiso umngoma ku Facebook epage lakhe othe mayikhuluma abantu basukuma bathiwa akasondele kwiSelect Africa TV bafowethu ngenze sure ukuthi angisondele kuyena insizwa ngizoxhumana nayo sihlale phansi ke saxoxa nayo ukuthi asondele sixoxe le ndaba sitshela abantu ukuthi iubani mfowethu asikubingelele sokwabukele kwiSelect Africa TV wesoka lami sengiyabonga bangenza umuntu ebantwini babetha ungithandi babethi wena udlala ngami ngiyabingelela kuzona zonke inkalo ezibukela iSelect TV njengamanje ngiyabonga bafowethu ithuba kwiSelect TV ngiyabonga ngiphinde futhi ngibonge nakusembiso lapha umfoka mngoma igama umahostela lo umfana wasendwethu mfowethu udabuke ndwetwe umahostela bakwazi ngobani emakhaya mfowethu because ngeke nje bazi ngomahostela emasikhuluma ngicabanga ukuthi igama olithole insizweni lelo ubani ekhaya mfowethu ufunda kuziphi igole mawukhula ekhaya alright umahostela lo ngasekhaya waziwa ngosipho esihle Thobelani amagama ke lawo abazali isibongo ungakabusani abakabusani abakangidi ngidabuke ndwedwe ekhaya kobaba kaSonkombo bese ekhaya komama ke kusematho lamnyama indaba nje zibhekene uma usima ukomalume noma ungakwazi ukumemeza kodwa mawukwazi kakhulu kuyenzeka ugcina ummemezo wakho ufikile ngaphesheya so indawo nje ibhekene itamala lishaya local impela njalo so uma hostela ke amabanga phansi wafunde eMagongolo nasentathakusa wafunda nasemzungezwi lapha amabanga aphezulu ke waseqedela ke esikoleni ephuzulwazi mfowethu insizwa siyayibona la icula uMaskadi ufika kanjani mfowethu kuMaskadi kwenzakalani ukuthi uzokhetha uMaskadi ngoba ngiyabona uscrew manje kwenzakalani wachoose uMaskadi kwenzakalani bathi ayihlaku ngakumisa so sifuna bona ke labo bethi mabesibuka ukuthi izokwenzani lento nibadidezi manje besane simbangaze ngala yabona ngoba nje noma thiwa ngiyafika emcimbini ngakufikela ngigqokela uscreen khona nje kade sisemcimbini kaMfowethu Lembede lapha yale empangeni ngigqokela umathanda wami yabo abafoma ngase ngigqokela amabhombom phansi so umunye umuntu uzothi mathi yini futhi manje le athi mase siyathola hayi ingoma enkulu usibani bando yes yeah so ngibe nalo kahle mina ngishintsha amabala njengonwabo ngishintsha amabala njengonwabo incwadi engena address edidi ifundiswa ziyiboni yaphe futhi aziyiboni qhamukapi awusukane madoda so mangishintsha amabala njengonwabo unwabo uthi manje walibona qhamuko lithatha umbala kalo qhamuko lithatha umbala kalo so mangithi ngincwadi engena address edidi ifundiswa incwadi ungayibona lapha but mayingabhaliwe ikheli ukuthi qhamukapi futhi yaphi ngeke uzuyazi
Aish. Yeah, Hayi, so hayi, ngizwa kahle. So umculo kaMaskandi usuka emakhaya. Egcekeni bathi usuka kumkhulu. Umkhulu ke wawumdlali wenkositini emakhaya kwathiwa ugodo lishunqa intuthu. Yes. Ugodo lishunqa intuthu inkomo zasemazizini zidla inkongoni ziyayibalekela. Awusukani madoda. Yeah, so wayishaya inkositini ephinde futhi angazi noma la ebhosweni kodwa emlonyeni nje bathiwa emuhle kakhulu. So nako baba lo mculo lo wakudala ekhaya nje kahle umculo into ekhona la ekhaya njoba ngeke ngisho ukuthi asize simeme iqembu so sizinsizwa nje insizwe ezalwa obaba zingaphezulu kwa7 ngisanezibambe zonke la ziyakwazi ukubamba zonke kulayini yeah so uma hostela ke nasiqu sakhe ubile igoso emakhaya umfana omncane ngasilethwa ngoba ngivele ngilida nabafana abancane yeah ngisafunda isikole babe khona bebadayana kancane but iningi labo lale kwakuyigenge encane lapho engangilida khona nasezikoleni ke ngiculile isicathamya ngacula lonke uhlobo lomculo emakhaya nje yonke into omfana ngiyenzile. Wow. Hayi bafowethu insizwe ibiyigosi mekhula le emakhaya njengoba ichaza nje bafowethu insizwa ke le bafowethu eshaya ingoma enkulu mfowethu uyangena kuMaskandi ufika ushaya ingoma ezu2 noma ushaya ingoma ezingaka mawungena uzufinyelele kule ngoma ekuyona ethandwa abantu zingaka ingoma ufika wayishaya mawufika. Alright 2022 November yes azibheke kuDecember impela nami ngathi hayi ake ngiyozwa lento engangifisa cause ekufiseni ukucula ngifise ngisafunda isikole yeah ngifise ngisafunda isikole so base beyangitshela ke abazi kangcono bathi ake ngiqale ngifocus kuma tertiary institution noma eUnisa la bengade ngifunda khona so ngathi mase ngiqeda ke iphepha lokugcina lami ngase ke ngiyahamba ngayo qoqozisa nami ngifuna ukuzwa ngangithesta amanzi ngobhoko lapha ya ngengoma ezu2 ethi nje ukuthi wena usuthola umntwana cha kukapheli ngawe cha kukapheli ngawe lisekhona ithuba lakho ukuthi wena uxoshiwe emsebenzini cha kukapheli ngawe cha kukapheli ngawe lisekhona ithuba lakho esibila ethi uphilo mfana wawuthandana naye cela ungakhali siyaxoxa uphilo mfana wathatha umntombi bakho cela ungakhali siyaxoxa uphilo mfana wawusichomela ngaye cela ungakhali siyaxoxa sala kutshelwa kawulalelanga it will end in tears. Wow. Loze ngoma lezo ke ngiyifakile online ngalesa sikhathi lesiya yes zenza ngendlela ezenza ngayo kodwa kuthe maqhamuka le uma hostela le uwangenza ukuthi abantu nde kuyona ethe ya trend noma nje sidumizo lonke njengamanje ngase ngiyidonsa ngayikhipha wafuna ukutetela le ngayitetela ngoba manje beze kwi account endala ngaba nenkinga ya YouTube channel yabo endala yaba nenkinga so ngase ngithi no angibesane ngiyidelete straight ngiyikhiphe bese ngiyibeka eceleni ukuze umuntu engathi mayethi ufuna ukusearch uma hostela ama kuvele kule yeah ngathi no angibesane ngithi ukuyibeka eceleni njengamanje vela ayikwazanga ukudlala leyandima le ya kodwa ngizoyiphutshisa nje ngoba kuze music video ngizoyiphutshisa kanye no music video. Wow mfethu uyazi ngibabaza ikhono lakho mfethu izwi lakho liqondile lini mfethu usebenza nobani ubani uthema usubona ukuthi no lento le ngiyayenza ngaye waya kuyena wathi ungizwe awuke ungizwe ukuthi lento right yini. Alright elethi ikhono noma elami ikhono alixutshwe nalutho futhi alixutshwe namuntu like akekho umuntu engicela kuyena for ukubhala ingoma akekho umuntu engicela kuyena for usisikakhulazo ukuqondene nengoma kodwa for ama backings ngisebenzisa umsebenzi wami oqala ngangibhekela mina umfowethu lo unalidi ngibese ngimsebenzisa kule ngoma le eyesibili ngoba ngeke ngize ngiqama manga singakwazi ukuzenza zonke izinto kodwa sizenze ngokufana so yena unezwi isakhulazo kwenza kamsuyi backing unezwi elihle nginelami so ngase ngicela yena ukuthi akangibambele so kodwa kulezi imisebenzi oqala ngazenzela mina ngayilidela ngaphinde ngayibhekela so for ukarrange ke ingoma mhlawumbe ukuthi yipe engakwazi ukungena so ngisho kwanawe nje mhlawumbe mawukuthi ngiyeza ukuthi ayicha unalo uyikhono lokulalela so ngacetha awungilalise le ngoma uzwe ukuthi right nabantu bengayithanda yini yeah so ngisebenzisa noma ubani engithiwe ngimthemba ngaleso sikhathi leso ukuthi for ama arrangement so esiginqini khona umfo ekuthiwa uMagolide Biyela SA ungasemlazi sadibana ku security ke uma hostela phela uphinde buye futhi ebe qualified security yabo so nje njengoba ngithi ngiyincwadi engena address ngishintsha amabala njengonwabo awungazi angeke uzungazi ngalokho ngisho kungale ma hostela ngifuna singene la kwingoma yakho mfethu engicabanga ukuthi trende izwe lonke
ya trend abayithanda abantu ku social media. Ngifuna ukuthi sixoxe mfowethu uma usuyaphinda uyangitshela ukuthi ubani osebenze nabo lapho uthando lwale ngoma uluzwe lubanjani umehluko benjani empilweni yakho. Alright. Siqale kuyona nje abanye baye beyibuza ukuthi ngangicabangeni noma mhlawumbe ngangikusiphi isimo. Yes. Iyathusa mfethu iyathusa yes. Ingoma ngeke ngize ngisho angaze ngize ngiphuphe. Yebo khona zikhona ingoma ekefika umntelele ebusuku. Yes. Laba bathi nje ingoma iyaphushwa nami ngiyabafakazela kuye kwenzeka ukuthi mhlambe uthi ulele besana umpapa ucula ingoma yabo maqede mhlambe irecord njoba sisebenzisa amafoni yabo. Yes. Then mina le izokumangaza ukuthi ngangihamba endleleni and kubi kakhulu ngangiyemgcwabeni. Shame yes. Ngangiyemgcwabeni omunye ubhuti lapha ekhaya kithi kangithi. So ngangihambela ngingedwa kwase kufika le ngoma ke le. Kwafika ingoma ngayithatha ngayirecord and yaphela ngosuku le. Okushuthi nje mfethu yayibe isiphiwe ngendlela esimangaleza. Yabo nje yavusane yangifikela yaphela ngosuku angizange ngaze ngacela usibanibani ukuthi ngicela sibanibani ungirekodise zafika zawu2 ekwakumele ngichoose phakathi kwayo na phakathi kwale ngoma le wangenza umuntu ebantwini nenye ethi sungazulwela indoda. Sungazulwela indoda bebaningi kangaka abafana kanti yini le akunika yona abangenayo abanye. Yes. Yeah, so iyayisho njalo. But wangayenza le. Abona nje ngikhumbula hle abantu engangibabuza ngifuna ube ngiselekthise zazu2. Abanye bethi ayile, abanye bethi ayile noma vele ngayidedela le ethi sungazulwela indoda bebaningi kangaka abafana kanti yini lena kunika yona abangenayo abanye wena usungaze ushaya intombi emaningi kangaka amantombazane yini lena kunika yona abangenayo abanye backing yakhona ithi nina nazi lutho nina nazi lutho masesivala umnyango nina nazi lutho. Wow. So yayisho kanjalo so babe didiseka abantu ngalezo ngoma but ke mina mnikazi wengoma ngabezwa ngase ngithi mina kodwa ke nihlale phansi bukani le ngoma lethu wangenza umuntu ebantwini ngeke iziphele kusasa kodwa ningathuka isimanga mase ngitshela ukuthi le ngoma ngeke igcine komaskandi ingagcina isicina naseyicawini. Yes. So I long term goal yale ngoma le I can say a long-term goal, but at the same time, if a short term goal. Yes. Yes. Get looking with ganja and get party Mshambaban buyers long-term goal between long-term goal and short-term goal, Aban buyers which would make you. So let Miss Fisam go with ifike egcawini ngelinye ilanga yabesana yasheshe yafika njengoba ngithi ivesana by short term goal yabesana izivesana yasheshe yafika kodwa mina ngangifisa ukuthi mhlambe eminyakeni ezayo yabo igcine ibe lendele ifike isicawini. So ngase ngibatshela nje labantu thabona le ngoma le ayizogcina ngokuba omaskandi kuphela kodwa ingagcina isifika nasegcawini ake niyibuke ngalo ndlela leyo mhlambe igcina isi like njengoba nje isiya imatrain ngathi mathi ngabona qhamuka ama video lapha aba omakoti bese sigcawini behambisa imkhono njengoba sengiyabonga yabo. So ngase ngisho ngathi nakho la engangifisa ukuthi ifike khona. So mina I-target ngirichile ngale ngoma le ngirichile so that is why ngachoose yona over le nangempela kwenzeka ngempela uNkulunkulu emkhulu kwenzeka. So okay then mhlawumbe sizina la ekuthenini yona akuqobo idlulisa umyalezo kanye ngangicabangeni. Kunabantu njoba nje wesoka lami sengiyabonga. Okay iqala ithi babe mubeka amabala bemubiza ngawonke amagama betha kangithandi yena udlala ngami singena othandweni siholwa inhliziyo. Yes. Abanye abantu lento esibonayo noma lento esizwayo bengayiboni thina sibona ubuhle bona babona ububi. Yabo. So babembeka amabala ngathi ngena bambeka amabala bethi lo akangithandi. Yes. Uyeso alami sengiyabonga wangenza umuntu ebantwini babetha ungithandi waliqhiba shuthi isoka selenze njani liwaphendule wonke amatafula wonke lamagama lawo bebewakhuluma bembeka amabala bethi kunje isoka la iguqula yonke lonto. So bengibhalela labo bantu labo engoma njoba ngithi singena othandweni sina sibuka ubuhle abanye abantu bebona ububi. Yebo kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi mhlawumbe lobo ububi lobo bukhona vele kodwa umuntu nomuntu uyashintsha. Inamandla mfethu inamandla.
Wow, babukeli be Select Africa TV insizwa ke bafethu iyayiflowela nje njengoba nizwa bafethu isokana ngiyayizwa suka ngiyayizwa insizwa vele yabamba ingoma ukuthi akuhlanganiswa abantu siye sibone mfethu abantu benza uthola ukuthi insizwa ihamba iyolobola emayolobola umakoti wayo siyaphuma ne tray baphumele beyimotweni lapha afika guqe kuthini kuwena Okay. kuthini kuwena ngicela khona la ubuthe khona ngisebenzena nobani sengikhohliwe ukumenshina kodwa bese ngivele ngimentionile ubafo lo wama backings ukuthi uyena e-studio ngasebenza e-GMD nobhuti laphana ubhuti Sizwe Gumede mude ku basket yes ibona ba nasesiginqini uyena futhi wayilento le wayibambile lapha ya kwisiginqi ezwini ke lapha lentombazana ngiphethe usisi laphana usinazo wangasekhaya kuyasho kusinazo ngasekhaya komama komalume emathola mnyama so usinazo nonucele utholakala yonke indawo nje ngosinazo nonucele so usisi ke loyana naye futhi beqala sivela soba uthuka hlathi beqala ukucula ngami naye so sahlangana esikoleni naye ngamuza ayibonala izwi yabo singumthatha ngamlento le ngamfaka ngazomfaka la engomeni so ngize kumbuzo ke njengamanje ke umbuzo uthi kuthini since ngibona ingoma yakhe isitrenda kangaka mfowethu ubona abantu benza ama video ngayo but kakhulu mfowethu uthola ukuthi abantu abaningi bebengakwazi wena and bengakuboni kodwa manje ingoma igijimayo ingoma phambili kuthini kuwena alright ingakho nje ngiqale ngabonga nethuba lokuthi ningiphi ithuba abantu bakwazi ukungibona and nakuyi page lami bashila impela ukuthi hayi soke simbone lo ma hostela lo wale ngoma ledume kangaka so sebezosibona ngakho ukuthi nisinike ithuba la ku Select TV siyalibonga kakhulu mfowethu bese ke ngiza la kuqale kwakuhle ingoma itrenda hey wena mawasilo ezingoma yakhe abantu bengisendela hayibo endaweni ethi hayibo yazi ngizwe endaweni ukuthi bekumnandi kakhulu yabo ngitholile imali kuyona online phathi phela ama bookings ayibona akavezane impela vesana alekha kakhulu and abantu nawe ma hostel awufuna ukuyiveza nawe ma hostel awufuna ukuyiveza bengathuka isimanje imisebenzi kaNkuluNkulu lengoma le imisebenzi kaNkuluNkulu yonke into enzakala kuyona ngiposta labo bhuti lapha noSithembiso umfo kaMngoma umsebenzi kaNkuluNkulu ungakazi ngizinyoxhumana nabe ema siteini ngale ngithi cela ungiposta yabo wonke kuhamba ngoNkuluNkulu so le ngoma le umalume nje ukejabule okuyena engamgolozelanga ngiyokhipha le ngoma khona umalume wami ngizothi baba namile ngibize ngegama malume baba namile uyena kumuntu sakhulukazi empilweni engibuze kuyena ezinye izinto yabo so umalume ngangifuna bengade ngisebenza teacher assistant ngize ngenza le ngoma le mali le engenza ngayo le ngoma le kwakuyi savings yalapha ku teacher assistant ngikade ngiyokwenza i-truck khona i-truck engihlezi ngiliposta kuma social media wami to dump truck it was 4,000 something but kwathi makufika le ngoma le ngase mthethe malume yazi ngicabanga kanje nansi ingoma le athi manje mshana ubona izokusebenzela ngathi mina malume hayi le yabo ngamdazela inkani nje sithi siyakulela truck leliya ngamdazela inkani so ngathatha imali ukugcina ngale ngoma le ama savings wami ukuye e-studio ngikhokhele yonke into ngiphinde ngiregister ingoma yaphela lo mali le so sengiyala ekuthenini abanye abantu bayangijaja like ukuthi nami imarketing yami phuwa nami futhi angiveli kubantu ingoma ngayibhala noma ngayenza ngemali yokugcina ngayenza ngemali engangiyisaving ama savings wami ngemali yokugcina bayazi ngiphila nabo ukuthi isimo sasekhaya sikho right akekho umuntu ongilela mina yonke into empilweni ngiyazi ibheke wena yes yonke into ngiyazi nje uma security njengoba ngikhuluma indaba security isikole ngifunde while ngiyi-security yabo ingakho ngithi umuntu ongalithathi kancane i-security because ngale ngaphakathi khona umuntu ocabangayo yabo so ngibuyela like thenini bafethu ngicela niyilungise le nto le ningangisoli kakhulu ingoma yafica umuntu osezingeni eliphansi yona yaphakama so iyona ngoma esizophakamisa lo muntu loya khona ividiyo engeke ngayenza na TikTok ngiveza khona ngangisuke ngigodukile ngisekhaya ngithi ngiyovela nje since ingoma yami yenza kanje ngafica indonga ayiwile lapha neka ngaze ngashutha ngisho ividiyo ngathi ngithi ngizobonga la ngafica indonga ayidilekile kanje so sengisho ukuthi ingoma ifica umuntu osezingeni obe lapha yaphansi like financially like isimo besingekho right yabo so since sekwenza yonke lemlingo lena ngiyathokoza ngikhushulwa iyona ingoma
ikusho yona ingoma nothi mhlambe benginayo imizamo in terms of marketing bengenayo indlela yokuyimarket. Even nansi phone le ngiyiphathayo ngifisa ukuthenga iPhone vele because ingoma esingifakile imali leyo mali engatheni le, so ngizoyithenga iPhone. Bese impilo la eseyiqala manje yabo, impilo la eseyiqala manje sekulokho exam ukuthi yabo. So kodwa ngiyajabula kakhulu nje isupport kuwona wonke umuntu, ngiyajabula isupport abanginike yona nakubahleli bemicimbi, ngiyaguqa ngamadolo omabili. Labe bekade bengirejectile ngiyafisa bebuye mhlambe bebengasazi simo sami beje nje umuntu nje bengenawo umkhulumeli. Senginawo umkhulumeli njengamanje, nomkhulumeli uyazama ngale nangale ehluleke la ehluleka khona like sisebenza soba uthi noma ngithola ngala ngiyakena ngimtshela baba ngicela ukuthi ungilekelele lapha baba ngicela ngoba mina engayakena ngayomcela nayo yabo because ngangibona ukuthi uyavaleleke. Yes, ngikwazi ukuzenzela. Kodwa nje ngiyajabula kakhulu since ingoma yenza kanjena itrenda mhlambe elinye lethuba nje amanye abantu sebezongazi ngibe namahlonyana ngiyasaba ukwaziwa kodwa abantu sebezokwazi njengamanje yabo nje ukuthi ubani umnikazi wengoma. Mfowethu ngicabanga ukuthi singaxoxa kushona ilanga. Mfowethu yini oyifisayo manje asitshela ababukele ekhaya namhlanje uyavela phambi kwabo ingoma yakho wangenza umuntu ebantweni sebeyakwazi ukuthi ubani umnini wayo ufikelela kwi Select Africa TV wabatshela wabaculela yini manje oyifisayo ufisa ukuthi abantu bekwenzele yona. Alright. Singamkhohlwa. Okay, umuntu waqala nje waqala ukungiposta la kwaqala khona izinto uqama ubhudu navigate mvuka Gcwenze. Wangiposta kwaba khona umehluko omningi ku page lami. Ngiyabonga kuyena noSithembiso lapha umvuka mngoma ngiphinde futhi nakuyena futhi ngibonga. Bese ngibonga kuwo wonke umuntu odlalela ngoma le. Kuphi ku Spotify na ku YouTube ngiyacela ukubonga. Ngiphinde ngibonge nani bafowethu. Khona abanye abafethu abake bangipha futhi ithuba ngangakadumi kakhulu ingoma engakaziwa kakhulu lapha ya kodwa isiqale sithi la ikwenze production. Ngishaya saluthi ngiyabonga nakubona abafowethu, ngiyabonga futhi nakunina be select. Bese ngifisa lokho okokuqala ngifisa ukuthola ithuba. Abantu sebeyayazi ingoma vele. Yes. Sekushoda mina. Yes. Ngifisa ukuthola ithuba wona wonke umhlelo womcimbi ozobona iselect njengamanje noma uzobona noma ngabe ivideo izobe ihamba kuphi. Ngiyafisa ukuthi bengiphi ithuba. Number 2 ngifisa okay abangicela ukuthi bengisupport konke ama page ami bewanyusa ama page ami. Laba bathi mhlamba ngwanakile ama page bengisashawa isimo. Bengisashawa isimo. I-background yami it's very poor. Nefone ngisebenzisayo it's very poor. Isimo sesizoba right njengamanje. Yabo sesizokwazi isimo ukuthi siqale singacetha abantu bengisupport lapho. Kuphinde kuzoba okubaleka kakhulu nje kunethuba esilifisayo lapha ya kwi Mother of Maskandi lapha ya basimemezile sasabela nathi. Ukhona lapha. Ngikhona ngibambe number 25 lapha. Wow. Iqala. Yes. Libambe number 25 lapha ya. Abakuseka abantu lapha. Yes, ngalo uthando labantu. Ngiyafisa namanje abanye bengiseke lapha nje. Ubhala uthi nje ma hostela ngathi nama hostela 97 noma uthi ma hostela ku 44839. Ngiyacela ukuthi abantu bengisupport bengifake lo mcimbi lo ngoba ngineshow ukuthi ukungifaka kulo mcimbi lo ya kuzokwenza nabanye abantu bebengangiboni bekwazi ukungibona ukuthi onangu lo ma hostela lo yabo. So phinde sizomemezela music video sesiwushuthile uBhutkezani uthe kungekudala nje uzoqhamuka music video estimate mhlawumbe umhla ko10 ngiyale. So ngiyacela abantu laba bazokwazi ukubona khona ma-host bazoqala bembone la ku select bephinde futhi bembone na ku music video. Ngiyacela nje akukho enginakho, anginazi imali mangabe mhlawumbe kukhona la kuthiwa mhlawumbe kukhishwa khona amantshontsho, anginayo imali entshontsho. Anginayo imali entshontsho. Ngicela nje support yeqiniso nabantu abazonginika ithuba. Ngiyacela ukuthi benginike ithuba bengiphe nami ithuba njengoma hostel. Mfowethu siyathoba kakhulu mfowethu ukuba nawe. Mhlawumbe sesivala bakuthola kanjani abantu usha ama page akho, usha inombolo zakho mase siyayivanga. Alright. Uma hostela utholakala ku Facebook ayila impela ayizikhala khona impela nami ngiyawu enjoy abandla ipage lami indlela erana ngayo. Yes. Ma hostela 97 music. Ma hostela 97 music ku Facebook. Yes. Ku TikTok ma hostela 97. Yes. Ma hostela 97. Izona inkundla enginazo lezi. Then ku YouTube ma hostela 97 nakhona. Ma hostela space 97 lapha ya. Then ku WhatsApp number
I WhatsApp number ithi 076 Yes. 33 69641. All right. 076 Yes. 33 69641. Then Alright. efonelekayo lena ngingithanda ukuyisebenzisa kakhulu isikakhulukazi kulama call serious yabo Alright. isikakhulukazi njoba nje sibe sixhumana sixhumana ngize ngifika la. It's 061 Yes. 469 Yes. 8802. Ilaba ngakufonela khona abantu mhlawumbe mabefisa Yabonje nokuqasha. ngifake kuma bookings lengifake Yes. lendele kule post le ama bookings yabo. Yeah. Nje 061 469 8802. Then email address mahostela97@gmail.com. Sorry, mahostela9@gmail.com. mahostela9@gmail.com. Yes. Alright, mfowethu siyathoba kakhulu isikhathi sakho. Babukeli beSelect Africa TV benginoma hostela bafowethu insizwa esencane eshaya ingoma enkulu kakhulu nizwile iyayinxusela babukeli beSelect Africa TV. iSelect Africa TV yenza sure ukuthi einsizweni ezisencane einamaci ezingamaciko nezinetalent elihle njengelika hostela siyasondela kuzona bafowethu siyaziwa uyasazi uyasilandela enkundleni zokuxhumana Select Africa TV. Uyasubscribe abafowethu ku YouTube channel, uyaya ku Facebook, uyalike, uyacommenta Select Africa TV, ku TikTok Select Africa TV, sikhona abafowethu the Twitter Select Africa TV. Bafowethu sikhona nje yonke indawo. Siyanithanda kakhulu. Select Africa TV. Siyathobeka amacingwane bayede. Danko.